Pinibosi ka cikloni pha ingkoi ra ke thom surihini ra ingkoi ra phliar ni Karbi People's Hall Taralangso Sertalin Auditorium Holalong Karbi Autonomous Council pen patir piponsi Ingdeng trok sikep ra ke thom Karbi Autonomous Council Foundation Day katalon Jai megateng ada por phai nar ke bapor national flag mate det pialama pangjar pensi Ingdeng trok sikep ra ke thom Karbi Autonomous Council Foundation Day katalon pangcheng pon Ada por phai nar ke brajiti mapor ru semson sing ingti khor sing terang anparta sar sing teron langkung habi atuma phan Sertalin Auditorium Hall Taralang solong chiki moja mektame padu ponlo Langdam sinang kedam tang pharo kreser kebra phokebra hinyaningkan busika chiklo ni phai ingkoi rage thomar ni pen Karbi Autonomous Council Foundation Day ani talon bom bang bomsi Piningan arta troksi ke bracket home nang choksi pini Ingdeng troksi ke bracket home Karbi Autonomous Council Foundation Day surihini rai koi rapli talon ponlo bangso karcho mayalong raju tisu chairman Karbi Autonomous Council pensi chepahem phu ponlo mayalong aluhiaman pen Karbi Autonomous Council CM Dr. Tuliram Longhang guest of honor Amar Singh Tiso MP special guest of honor Longsing Longhang Karbi Recho Lapen MLA EM MEC District Commissioner East West Karbi Anglong Karbi Lameda Mai Karbi Cultural Society Karbi Students Association Anparta Maiphu Chunbang BJP KADC BJYM NIC KADC AAP KADC APHLC ASDC CPIML Kanchas Dikom Anparta Karbi Anglong Arlo Hampang Asong Kedoan Lapen Keong Dungara Datum Chetong Dunsi Ingdeng Thom Kebraket Home Karbi Autonomous Council Foundation Day Mai along RDP do Council Foundation Day laso kikim kera karan ni lo penike laso ni lo mili tangdak ponno je non kerang je Karbi Anglong Day Karbi Anglong arani iltung disi council kelong cengal ni laso arani katalon pon je family dino si talon pon ceng lo non phong bangke katalon ke cengke ini kan ini lo non pen talon pon ni kan ke thompo kalau so katalon je udah bangke north ke doan 6 sidul autonomous council atum phanan itum teramet ji hang pensi alang tum emethang mathang culture laso troop sevan pendak competition sidopo laso competition to pen nong 8 ide tum people lake Karbi Anglong Day 17 November ni sim tum klempo nikon bak ni thomo program do igi wala bangke la pen ke organize Karbi Autonomous Council kan la isilo hinia bangke July cheklo arong tin mil tum tim Karbi Anglong hinter damji rong sarem humbi damji rong sara apan neng manting pipse open lapen rong basa piban open pipen klengdun kleng sarpo bon open arbak kan lapen ke sarma sarkumar lapen mekar ke doan klengdun kleng sarpo ke doan riso yang tumpen tum lam chupi choy government pen kelong kopi pia sayang dengno ake joy pen kelong hamu la sorong kelong PMI hempen chenglok lapen PMI hem ki pihur mani tangga poisa na hanggun ma lapen reson ka nang pihur pini tangga poisa na hanggun ma officers tum pen chenglok lapen ke siga celang ya phan Narendra Modi pipon lo lak phopho tangka olo so lak phopho tangka long so long lo malong lema lapen la sa war sai long so long lo malong lema la hai bai dak tar sa pen ka chini ya phan Difupen Govintiso Karbi Anglong Live